semeton sareng sami niki menawi sampun niki nggih siaran langsung tiyang niki. Oh nggih sampun. Niki sampun wenten mangkin mardiase nyarengin tiyang niki. Yang ledangang niki santukan tiang agak bingung enten mengenai siaran langsung niki tiang napi wastane bisa dibilang jarang atau kayaknya ten polis tayan tiang siaran langsung nah niki siaran langsung. Nggih jantos tiang dumun niki wau galah 1832. Nggih, niki napi wastane pangtan kaden ango tiang punapi santukan haler dari kalau ngarit bo tiang niki napi wastane kalau gondrong niku ibu enten. Ya sampun wenten 5 orang niki sane nyarengin di tiang ring ambare ring live Facebook. Langsung kemanten santukan sampun galah niki. Sampun galah nggih sampun 6 orang taler. Nggih kapertama lugrayang titiang aturang pangastung karo panganjali umat. Om Swastiastu. Nggih dumugi semeton sareng sami sane nyarengin titiang live ring Facebook kahinane mangkin niki becik-becik kemanten kena rahayu sareng sami rahinane mangkin tetujon tiang live Facebook puniki wantah jagi nyarengin ngwacen puisi pesta masyarakat darurat enten iwak ngwacen puisi masyarakat darurat puniki rahinane mangkin ritepengan puniki titiang jagi maktayang ngwacen kalih puisi niki puisi nyane reriptan titiange pinehajeng taler titiang nunas ngaturang suksemo ping banget puniki majeng ring beli putus partike sampun ngicen titiang kalah rahinane mangkin niki siaran langsung jagi ngwacen puisi taler sedurung titiang jagi ngaturang puisi puniki titiang lungsur pengampura majeng ring para senior titiang utawi sawitra sane sampun waget ring sejeroning napi wastane sejeroning karya sastra enten karya sastra Bali modern yening prade malih jebos wenten kruna sane nenten manut ring puisi titiang nggih. Langsung kemanten niki antuk ngucap Om Awiguna-mastu Namo Sidam rahinane mangkin titiang jagi maktayang puisi sane kapertama indik sane memurda mengkeb. Ampura niki sadah serak mengkeb oleh Dewa Gede Arnamo. Suryane mengintip di muncuk bukit Tekau. Mesunar gading kekerabin ambu metumpah. Iriki keneh titiangi meuraban inguh. Samar manerabang sawang mengambang. Kantun ke benjang titiang maurip. Sido menyingak kupu-kupune mengindang. Ngatonang
kenyamne ibunga ring taman. Miragyang krug sang hyang bayu micayang urip. Ring dijo kaden genah liang tiangi mangkin. Rikalo jagat sampun sayan lingsir. Gering agunge ngencegin laut ngugin. Ngawinang keneh rimbit dan magingsir. Gumi wayah, gumi sayah, gumi benyah. Di dhuwur ngabo tutur wayah, ane di beten ngabo basang layah. Di dhuwur kulit kertas mepayas bunga, ane di beten daki cuil kanti kakah. Mad subo dewe ki jani, tusing makito ngomong tur liunan pengabdi. Wadih miragyang orti, kenyal mesekep mecampuh raso senab-senab. Melah jani luwungan mengkab. Raso benyah tur jengah memesik ring manah. Mecampuh keneh ane tawah-tawah. Mengejoh mepiteh nutin isin keneh. Mepincer ngeruruh genah ane dedah. Mengkab mejalan ngengkebang keneh inguh berangti. Dikenehi wantah siki pengabdi. Dumogi jagat santi gelis mewali. Mengkab, mengkab, mengkab. Melahang apang tusing mekakeb. Inggih, nika puisi sane kapertama, nika sane memurda mengkab. Nggih, nika dari titiange. Puniki sane ngelantur mantan puisi sane kaping kalih niki. Puisine agak napi niki dadosne berbau ke ya begitulah enten. Niki duaning kali puisi niki talar karyaning titiang rikalo PPKM darurat puniki enten. Nah, talar puisine talar berbau darurat. Nah, niki murdan puisi sane baktayang titiang sane kaping kalih puniki wusan mengkeb enten. Wusan mengkeb niki wenten puisi ipian rikalo pandemi. Sinampurayang dumun niki santukan suaran titiange napi atur titiang agak serak, titiang nunas lugur minum dumun aja bos. Nggih. Niki sane kaping kalih niki puisi titiange memurdo ipian rikalo pandemi. Nggih. Langsung kemanten niki kawitin titiang. Ipian rikalo pandemi oleh Dewa Gede Arnamo. Bangyang tiang natasang, sireje ragane ane ngae tiang uyang. Nusuk manah ngae meuraban sawang. Ngiasin ati ngae mekebar ke awang-awang. Bangyang tiang nyingakin, paras ayu luweh sekadi Widyadari. Widyadari saking kayangan sane tedun
nyekale. Ngulangunin manah kadi warnan akase kalo sanyu. Boyo jewantah lawat-lawat sani rauh menyapu. Bangyang tiang miragyang raos alus sane keampehang bayu sasih karone. Kesarengin dingin mege nusuk sumsum tulang. Sapo sira keh ragane. Kedabuak cetag. Tiang maglebok meguyang magledag. Ulong uli pesirapan, ulong uli ipian. Bangun nerajang, kenehe kamang tusing karuan. Ipiane pegak, ulian kelemahan. Mekejang ento tuah ipian. Ipian ane jatene uli mekelo keandegan. Sang wisese nitahang wenten watesan ngai ipian tiange mejalan ngejoh-ejohang. Watesan ane sujatene ngai tiang uyang. Boyo jelawak ane di ipian ane ngranaya. Mekelo subo rasane mengantosang. Ngantosang mekenyit sunar ane galang. Subo man liang girang mesunar ekejep. Ane jani buen rem-rem liap-liap. Dumadak buen mani enag sunar ane galang. Nerangin margi nemuang tiang sareng lawat ipian. Ngentosin kingking menados liang. Ngatonang lawat ipian rauh ring jagat sekale. Bangyang tiang mengantosang. Serauh ni anak istri sane luweh mau tamo. Mangdo wusan ngerage. Risampune geringe metilar ilang. Bangyang, bangyang, bangyang. Inggih, matur suksema. Niki wenten sane bertahan niki telung diri sane napi miar sayang tiang niki anak kenten nyarengin ngemilet utawi ngemiletin parikrama pembacaan puisi kenten wacen puisi pesta puisi masyarakat darurat kenten dikanyakan PPKM. Nah, niki wenten sane nyarengin niki sane satya nyarengin wenten suhu tiang niki sareng kalih niki wenten Demardi sareng Antari. Nggih, malih jebos tiang wales niki kang yang kentene napi wastane komen-komennya